sa mayor para hiton aton higugmaon nga Congressman Marcelino Nonoy Libanan. Niya ipapanis ang aton First Lady, Adi na ngayon, sorry, Madam Eloy, sorry. Ang iya ipapanis ang amon dati former district head iton Arteche District, ang higugmaon nga nanay iton aton mayor, ang higugmaon nga asawa iton aton vice mayor, ladies and gentlemen, Ma'am Susana Ibardoni, Congressman Marcelino C. Libanan, and Madam Susana Ibardoni. Okay, ladies and gentlemen, fireworks display, courtesy of Mayor Roland Boy Ibardoni. Ayan to. Okay. Wow. Ladies and gentlemen, kita ilaw ito natin mga mayors, mga bisita, itong probinsya, itong Eastern Samar nila, nagsasabrakin kinadamori na blessing para itong simbahan, itong Senior San Ramon Parish. Thank you so much. We would like to acknowledge the presence of our beloved Vice Mayor, Honorable Rolando B. Ibardoni. At igihapon din natin mga bisita, Dr. Salvador Ibardoni and Medical Center Chief 2 of Jose Pavilla Memorial Hospital, and his beautiful wife, Dr. Angelica Joyce Ibardoni. Yes, this is Arteche Town Fiesta 2024, Eastern Samar, Waray TV. Subscribe! Mga kasabkayan at Minority Floor Leader dito ang Kongreso, Congressman Marcelino C. Libanan, at panis ni Madam Susana Ibardoni.
mga bisita nga ginala. Thank you so much. More blessings. And God bless.